بله تماشاوان عزیز د برنامه سرنامه د بشا دیام ده دیسا ام لپشوری ونه ام المدرسه قاسمیه لباجار مردینه نه مد بشا یکم ده ما شهيد ملا حسن اني ام سر شهيد ملا حسن اخفين كريوينا ما مستر عبد السلام حبكي بحثوي كرجمره ديسا هلبستا جو لسر كناوينا داوي سرديتنا داوي نويساندبو ما او اني بزمان ما مستجمره خوان ما مست فخري بحثا خاطرات کی خوی به شهید سیدا ملا حسن رکر و بشده ام دخوازن به وان دو هر دو میوان خوی هجاره ام بحثا حوالتیا وانی کور و دور بکن لورا اف هر دو ماموسته لکولینر هلبستوان حوالتی وان حبکیش دوره بری به 10 سالای حوالتی وانا بلز خوازم از جوان ام دخوازن جوان گو دار بکن از دیسا از جمع مصطفى فخري از دست بكم بري وينا بري بشي بري نابري ما بيتر قوتن دابو ما مستعب سلام ما مست كرم بكن وكنجي تو ما مستعب سلام وهفدو ناس كرن جور دست بكم فازن حزارو نسدو حشته وحشتان دم üniversite زانگه قزنج کرد بو آنکارا و هوایی ام مهفدو ناس کرد زانگه اوتی رجلات ناوی بله اوتیا رجلات ناوی بله bölüm ve beş من اندازیاری ماکینه بو ماکینه مهندسی با اما مستجی herhalde sosyoloji bu بله بیاوی مهفدو ناس کرد و اشغال با هبون بريو هرن ماموسلا بريا ويجي مهفدو ناس كربو چونكي تي قاسي تي بيرامن امجاري كي بريا قوم هرن يعني شمرة تخمينا اسباب بريا وجار كي بك زيارتك ما تشي بو هرالدا ذات مسيبين ادبيجن بلكي مهفدو ناس كر يعني بشكل او انقره مهفدو او ناي بيرا يعني چونكي تي بيرام بريا قوز بچم يونيفرسيتي زانينگه هي از هات مسيبين ام چون باراج او شغي باراج وقت جي زيارتي وان بو يعني تخمينات بجي مهفدو ديتبو اما يعني للان قرار زيدا مهفدو ناسكر ومشخوان با هبون حتى قوم ما دف جو دري بردام هاتن دياربكر مال دياربكر دوام كر يا حتى وشغي چند سالام با همان و يعني وقتی قوم مرف چه üniversite زانيگه كيف ماروج برتوكارتي كتاب ارتي كتابخانه ارتي يعني في هواي از عبد السلام خوجا ما مستر عبد السلام يعني برجعان بفرد چون برتقانه اره وجاري جانا ما نقاش ذكرن سر برتقا جانا يعني ما او ذكرن في سر مناقشه هر بس واجب اورك سر اما بين هالبستا يعني وش شاغي ونسر هالبستا داخلين يعني سر ادبيات جانا سر ادبيات يعني سر ادبيات گنگشی ما شد بني يعني گفتگو يعني رخنجي من جانا هفدو رخنجي تقري بله يعني براستي يعني جوانس يعني ازفيج مراغتكم ونحردو جي هولوا يعني ونسر كرمانجي لسر هالبست كرمانجي ولسر كرمانجي يعني هو خبات كريه اف جو روجي جوان سالا دس بيكر بو ايو حردوا يعني برانينا كرمانجي اما وي شغي دوان سالنا از بيج مثلا 1908 و بيره دوان سالنا دوي دميده كتاب اسلامي زده داتن چاپ کرن اغلب اني كتاب مثلا كتاب علي شريعتي بون ايواني مفدودي سيد قطبان خود جوان عزيبه و يعني هر جو داتن چاپ کرن جي ورگراندن جي داتن خوندن اجاز بر في كي هنا يعني سر فكري وان سر تشتوان نفسان ده ياجي بياسان بيجم يعني وها يمكن نقاش بون جبر في كي يعني هم جنوبون هم جنوتش بون خورت بو يعني هم خورت بون يعني او هيجانها بون اغلب يعني سر شتي اسلاميه ما خبر دالي بالي يعني وش شاغي ميل عمل سر نویساندن کرمانجی فلان ابو او چاقی من دست هلبست ساکر يعني وي چاقي ودست هلبست tam بلا الفرف سجنا زفتر دام بكم ماموستا ماموس عبد السلام جوا يعني بقالقال اخوا ناس كرنا و فخر الدين شمرخي
وندبن سبين لاي بيراوا سبين Ankara çavate birawa. Ankara yani şbergom şuna زانینگه yani hemen zange yani. جبر همشریتی جباجارتی hem و şeritiyeci mi? Yani tekliye kemen yürüyor zaten var? şey bu yani. مرول غریبی و مرول خل هدو دیگره havale işte bajarvan yani باجرمانی hemşeriye kod gare yani Bale. betil yani. Yani diye sebin ne biram yani Sebin- belki sebin nayı. baraj etki ama belki hem çubuna yani geçteki ama بيجم بلكي مبدود يتبع يعني belki mi havdu ditpi ama ne biram yani. ما مسا ون العنقرة وقتها ودخان زانینگه ون عینی مال الدماء Na يازني yani. يعني جون يوردي انا يوردا انا جين امنيزي هبونا ما هو كان بالباه هبن يعني ندوري هبون ام عيني سمتي هبونا لبلاش خو يعني داوية حفتي ام الباه هبون وكي نج نافع حفتي دجي شغل زانيجي ام الباه هبون هارون الباه هبون وبجغيري ويجي بشفا جانا باطن باه هب يعني سر كتابه ما خبر ده راستی یعنی محبتك کور استعداد بینم یعنی مرو وقت گوتی حوالتیه که یعنی بقیمت حوالتیه که گوتی مرو پرش هف حز که یعنی مرو تی داویا هفته یادن نوا هفته بیادم شف مرو تی جمع هف جبر هم غریبی تی هی هم جبر گوتی اون هر دو جی بلکی خورد بون اون سر خواندنه اون سر پرتوکا جارنا و يعني مل ودا هف جارنا جوا هفدو رخنت كر بيتر و دكشان بالي هفده ادبم نوري بشتي انقره جوز ازبم انقره تشابو زانجه وقدان ما مسته انقره چند سال خود من ودري او در تاريخ انا زهاتم دياربكر پیشی Peşi müjde barda. Müjde de bir Müjde barda saat 5'e mamaslat ya İngiliz. Saat mı Diyarbakır yani Zanga Dicle. يعني جبرتشي واونا قدان Yani şber yani astenge yani malbati yani işte öyle yani جبر وينا şber yani يعني نهات وبر خلاص كنا ما na yani emiş صالة ديام ده saat düğüm de yani. صالة ديام ده وصالة سيام شارم بله صالة سيام شارم يعني ما ترك هاف نكرم دي ساعتين بله تشكي غريب أمجي براسي بري قوتي أم لهفرونين مزاني بو ماموستا روشلاتا نافين زانينغا هاوينا يعني ونشونا ورو خواندية بله من زاني بو الورجي كيان هف يعني من زاني بهفالتيا ودكيور بشرا ون هاتنا زانينغا ها ديجلي بله دي سام بشام يك بو بجاره بشيك بو ما مستيا انجليزي بو ماموسل بشاته بوچا بله ها çünkü beri tedavci بله verdi بله وبريا مقدان ده وباشي مقدان بله ما دس ما مستيا كير لآمده لزانینگاه دیجله خباتی وان سر پرتوکا خوانا پرتوکا و مناقشه و رخنه کرن و ملدانیا و علم و زانینه و پیشبونه پیشچونه و دوماند بله شاو دياربكر زيدتر بو يعني اغلب سر كرمانجي و چاغيم هم نویجالی نویساندن هلبستان هم جی جهلا خواندن و زیادتر بو دیاربکری بله اما يعني لأنقرة أو الدورة بو خوش بو يعني تعماوي هاي شبرقة منوبون هاي جانوي شاغيب يعني بله زيدا يعني جبيرة مربنا چه ما مثل وعنقرة هوالي خوا و بريو او تركير يعني وولعن قراجت وهاتن هاتن دجله چند ساله که يعني ما مستفخري تنبو beri 2 sala beri 2 sala hatmı işte 2 sala hat Diyarbakır. Peki o 2 sale gote un شهف قتيابون او العنقره ما بو وناتبون آمده علاقه وتكليه وبحفره دوميا yani cana belki telefon tünemizdi. Hay mecef çetbi yani men havdut pirsi yani. يعني هافيني وقت او دهاتنا هافينا تحت وندهاتنا خباتي وين سر كرمانجي ماموستا ايوا العنقره دس بكرن يان لآمده yani Betirli Ahmet'e Betirli Diyarbakır yani. يعني ايوا هر دواجي بيتر دياربكر Diyarbakır yani. دس بكر
راستی آمده یعنی دیاربکری خاطرات کی و گفت ولو پرت بیرا و جو حرد و کی چی ته بیرا مثلا گوجو پرسم تشکی گو دیاربکری و جبیر نکرد یعنی يعني يا تشتكي له بالكش كل برام ده بتونه نه برام يعني تemiz زيادة نايبرام أما وقت الأنقرة دي سجانا ما حنك بهبدكرن آمده دیاربکری به شکلی درباس بود. توازن بین هلبستوانیه و هردوه. اون هردو جی یعنی بالا مکشان شو بری ویجی میگود. يعني هوالتياوه وهالبسفانياوه حريقد هولا خوده يعني باشه بيشتيه وج دور و دست بكر يعني زوفه و دست هالبسفانيه كريه هالبسفانيا وج انقره دست بكر يعني الأنقرة بتركيا يعني بتركيا يعني belki نویسنده ama پشتی گوسات من دیاربکرم دست کرمانجی کرمانجی و يعني هالبسفاني و الأنقرة دست بكر هم بيتر تركيب و دياربكر و هالبس کرمانجی بری زانینگهجی و هالبس دنویسان يعني لسه ادجی يعني میلام سر ادبیاتی هبو يعني ادبیات ترکی میگلک ناوی يعني نابودن خونده بون يعني شاعر مخونده بون اما پشتی گو ساعت من دیاربکرم دست به يعني هلبستا کردی کر يعني هلبستين يا دا هلبسوانيين يا دا شاعرين كردي يكم جوا خانت دست وكتة بيراوه يا دا برتقال كرمانجي يكم يعني چه وظیفران کرمانجی یا جی ام بی شکلی پرسه یا بهتر دست به کده رمان چیروک نه بهتر به رمان و چیروک نه خواندن يعني کرمانجی يعني کرمانجی بکی های جگرخون فلان هلبسته جگرخون ما وقت همه کسی میشی خواندن يعني دست به کده پایرشی يعني جگرخون شاعر کی کلاسیک يعني گور باز کلاسیک يعني هلبس نیسانده و من تكليام يعني ربازة كلاسيك جاف زودة تشوفون يعني هي اليونيفرسيتي يعني مش داف ربازة كلاسيك برداف يعني çünkü بهتر هالبستين سربست خاص بنویسم و دنویساندن يعني بله اما دست بکده و اوجی خوانده بود دست بکده tabii ki وقت همون کسی میشه يعني وقت مثلا مالای جزری شیخ احمد خانی فقیه تیرا هالبستين وان يعني او tabii ki yani مخوندن يعني بله عند وقت مروتي چی بجم وقت مروتي برچیبه خطیر بکه ایجاد تیجا عالیف ادبیاتی و بشکلی وقت مرو خب پیش ده ببه میشه خود گلک شعری هلبسوان بخوندنه يعني بخوندن مرو نکاره بنویسیج يعني بله يعني ذيك يروجو مرو عين تشيد بيجه عين يروجو عين بيش بله ما مسته ام بگرن هلبستوانیا و هلبستوانیا و بهتر به ölçüye بهتر به وزنی بله وزنیه سربست من نویساندنه بر و کنگ دست هلبستوانیه که هلبستوانیه یکم تی میره از بجم herhalde پیروز bu. پیروز به. بله لانقره مدرسه. یکم bu. یکم herhalde belki من نویسن roman ay bir. او çaq amula bejin. Yani هلبس کرمانجی و بری ماموسته دست بکریه و چاق و العنقره گوه دست بکر يعني تبغوا ماموسته مثلا بتركي بريا من دست بكر دوان دمه گو ماموسته حتی دیاربکر گوه دست بکر بده بگو بحبره بجی او جی دبه یا هلبستان پیشی گوهات و شاندن 2002 يعني مال فرق انترنت دهات و شاندن يعني بايره دي كوفارا وادا دكت يعني او چاق او هلبسه كم و بكشان ابي وشان بو تيبي دوا كشان مال قالك صالتي درباس بير باستي يعني برين نافي هيجي هسبان نافي هلبسه هسبان نبازينه هفرازان هسبان نبازينه هفرازان يعني تشيروكا كويجها يعني سر حوالك هاتوني ساندن يعني اوجد مال فرق وكان قلت انترنت دهات وشاندن يعني بله هلبسته ماموسته یکم گوهاتی و شاندن گوت
وجو هالبسه جو إيوه بيتر نواشاندن بنا بسته بنا بسته بله پیروز بجی یک جوان ایگو همه سر شهیدین اسلامی هاتمانی لیساندن پیروز به شهید اسلامی سیدا ملامسگی خودش راضی به عالم سلامتی بدوان یعنی وی راست کربو خوشتر کربو و نویسان سیدا مرو به یعنی بپرانی دعوت داتا گوتن پاشی آلبوم آده درکت آلبوم ده درکت فقط سیدا خوشتر کریه بله دمك كرت ما وقتك كرت ما يجي في برنامج ما بحث هالبستوانيا وكر براستي هالبستا يكم سر برنامج اي روبوسكي هالبستي ما مستا فخر الدين الشمرخي بو ام فيجي بعرف بكن ام خوازن حركه جوا هالبستا كي بخوينن وامي في برنامج خو بگن بلازي تخوازم سوزك جوا بستنم گون هفته کی دیدی سبب میوانم جا هفته پیشم اما بهتر سر هلبستی و یعنی باین یعنی حرکت یک کی تخواز پیشی هلبستی کی جمره حرکت میخوره ما مسابقه هلبستی کی هلبستی خون برد دوری عیبه السر زارو كان هاتي نفساندن بعث زارو قيمة واندك خدای ما لطفیل ما کریدا ما زاروکن ما به منتا دا یا خدا اوانگدا زاروکن ما رونیا چاوا دیو باوا مال هر آوا زاروکن ما گل گشکن پر خوشکن چاور شکن زاروکن ما خوش دوینن جمر اوینن غم روینن زاروکن ما بینا عنبر مسکو ماور تیجوان باور زاروکن ما چیچک رنگن شین و شنگن چچلنگن زاروکن ما پر دلالن رو جمالن نورا مالن زاروکن ما شیار ببیر باقل و جیر شیرین شیر زاروکن ما پیوه بیجن خوش دریجن بلمیجن زاروکن ما تف خواندوان درزا قرآن دگرم بیمان زاروکن ما جان سوکن وک برخکن بمبارکن زاروکن ما دیو رازی به ساعت خوش بله براستی وقت من قدیه ما مثلا هر دو جی به سوزه بندمه از خوازم هفته کده به حوالتیا و قدیم و به هالبسوانیا و به هالبسي واس خوازم بكل بحثان سيدا كرد اگر ان شاء الله يعني شخو ما پیش تا خدا نصیب کش خو سيدا ام برنامجي خاص ان شاء الله بسمتي ان شاء الله بو هالبسي واس خوازم برنامجي ده بتر هالبس اجمره والهالبس اجمره بخوينن جي تماشاواني مره تشتكي داوي قوم بيجن هي بري از برنامه بگرم يعني الناس شيء كوز بيج من هاتونه از تماشاوانان سلام و رزق خو جوار پیشکش کم داویره عليكم السلام جرازي خدا جرازي بله تماشاوان عزیز في هفته ام برنامه سرنامه لباجار مردین لمدرسه قاسمیه بوبون میوان ما دیوان خو لور دانی بو دبن عاصمان دلوا ده ما دیوان خو دانی بو و ام بوبون میوان دلوا ایرو في هفته ما ماموستا عبدالسلام لکولینر هلبستوان شاعر مکربو میوان دیسا ماموستا فخردین شمرخی لکولینر نویسکار و هلبستوان مکربو میوان ما سوزک جوانستن گو هفته کی دیسا اموان بکن میوان خدا نصیب که ت آستنگی درنه ام دیسا دخوازن هفته کی دیسا بین مدرسه قاسمیه برنامه کی لدارخن لورا پشرا ما مدرسه قاسمیه و برفرهیاوی و دیروکاییاوی مدی حتی جی دست ما به ام چند برنامه لویده که لدارخن حتی نی برنامه کی ده بمینن ده خیر و خوشی ده خیر و خوشی هر تم بلا پهراوه به السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رابج خير عيد الدمي رابج خير
فرصة فرين تشبيهك عيد الخيش يركز خوي فرصة فرين تشبيهك عيد الخيش يركز خوي شبهك فرصة فريه والله تؤدينا قري عبرة بقيرش خلقي مري عيد الخيش يركز خوي عبرة بقيرش خلقي مري عيد الدمي رامج خوي رامج خوي وغفلتي يروس بجلبي تتي محكوم دشي حكومتي عيد الخيش يركز خوي محكوم دشي حكومتي عيد الخيش يركز خوي محكوم ذنب سيئات أو قصد جلبي تهات أخذ قريف تعقبات عيد الخيش يركز خوا أخذ قريف تعقبات عيد الخيش يركز خوا واشتبكم برسول سوال كان وثيق هوال نامك بي مويا المول عيد الخيش يركز خوا نامك بي مويا المول عيد الخيش يركز خوا ناين خاب باندم برا بمالو برتلو برا فرسدك إيج خيرو شرا عيد الخيش يركز خوا فرسدك إيج خيرو شرا عيد الخيش يركز خوا أو قبرك برتنگو كور تداهنه پر معرومور دم بخوين تانه بخسور عيد الخيش يركز خوا دم بخوين تانه بخسور عيد الخيش يركز خوا أو معرومور بمر بلك أو عقرب دوبين خلق زارين دجت ببن فلك عيد الخيش يركز خوا زارين جت ببن فلك عيد الخيش يركز خوا نبابنا دو ولا
تجد ناخو عيم وما تجد غير خدا يليم يليد عيد الدمي رابز خوي غير خدا إليم يليد عيد الدمي رابز خوي